Assalamu alaikum достар. Ушул Kia Optima сатқа чыгып атат. Жылы 2016. Комфорт плюс жок, только эконом комфорт. 2-литровый. Пробег 390 миң. Бул капталынан ушу наклейкалар эскирип калган. Наклейкаларын отуруш керек. Дискасы 16. İçi таза, артына зарядкалар менен, алдынан круиз контроль, подогрев сиденья, подогрев руль, кондиционер, 4 электроподъем, 4 электропакет. Артынаки ушул жердин сарапинасы бар, историясында барды бул ДТПсы. Бул жагы чарасы таза. 390 миң пробег. Баасы 970 миң. Дагы түшүп берем. Переоформлениемен только. WhatsApp'ка жазкыла, ылдыйган номерди калтырып коебуз.